Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan miyag ita kat naggapo. Ken ni pagayam Juanito, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Juanito. Nabayag nga gayem kami kini Chari a kalugarap. Schoolmate kami, manipod elementarya, aginggat high school. Ngem kabayatan ti panaggayem mi, mariknak. Ngayon inot anat nagtiriknak kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juanito. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kanya ti punam, in love ka ni Chari? Ay, when nga rod, pards. Kat no agbabarkada tayo. Na-develop ak nga rod kan kuha na. Kasanumat ngamin, nag-close kayo mat iti tunggal maysa. Iso nga rod dahi ta tinagrugyan na. Welcome nga min iji balay mi. Pasaray ijay pa yun amaturog no maminsan. Pards, amirism analaing, dahi tarik nam kenkwana. Ha? Amangan mat, no naing kabsatan laang dahi ta. Saan, pards? In love ka talaga kan kuhanan. Dakkel aparikot dahi ta. Oh, anya ngay kararamidan nyo ditoy. Intayon kadoan da kami nga aglangoy. Juanito, umay kan Sige, umaya kon. Wan, umay kan. Wen, umaya kon. Umay kan. Di nakguyudan Nagbayag kamat ngamin amag na. Darasam tanoy nagmayat yaglangoy. Oh, addi ti cellphone ko. Picturean nakman ket di. Tapno adda i-post ko iti Facebook ko. Wen Oh, okay ka din dahi ti pa nag-post ko? Wen, mayat detan. Mayat ka mayat. Tagayam saan mo't? Napintas ka lata. Uraan niya nga ang gulo, Chari. Ibagbagam laang data tabarkada ka. Saan man? Talaga napintas ka. Isungrot na inlavakan ka. Anyati ko na? Ha? Awan? Adaya yung bagak. Adda. Ulitem. Napintas ka, kunak. Saan? Adda pa'y sabali nga imbagam. Diyan na udi. Kaya't mo adenggan? Wan, jak namin nangagunay. Kunak, nainlavakan ka. Anya? Day tatipod no, Chari. Agayatakan ka. Katsapay ko Tadi nakagura iti da ito yung impudnokan ka. Nakita yo ka din ni Chari? Kat no aglanglangoy kayo itay, iti-igit ti baybay. Win nga rod. Kat inayaban ni Juanito itay. Nakita pa nagpicture da. Oy, Juanito. Apay anak ululay magkadita. At tagari ka mat Si kagayam ti kadwan ni Chari itay. Wah. Saan pa'y analpas ti picnic tayo? Ado pa'y timakan ije cottage. Sa dino nga ta tinapanan na. Amangan no adalaang iti-igid. Sige, mapan ko man nga rod birokan. Ay, una. Ay, Pards. Ang taglangoy. Ay, Pards. Anyamot nga iti maibagam ka ni Chari. Ha? Kalaat mo na nagpukaw. May nakalaang ingguyod itay ngaglangoy. Kwa. Dakla ko man imbagbaga kuha na. Ti anya? Tipod na riknak. Ha? Impud nung tiriknam? Nailawan ko nga rod. Kunak okay kuha na. Anya? Ay, nagturd kan anang ibaga? Dakas ka di dayjay nga naramit ko. Ay, kat awanan ni Chari. Idi nga rod nagpudno imadayo matan. Ay ayabak. Agam, di na kaya tito malyaw. Anya nga tati kahit asawon dayjay aya. Juanito, apay asaan matan nga umay dito balay ni Chari? Edi, kanayon nga umay dito nga agpasyar. Busy manang. Busy ti trabaho na. Uray mo't edi sobra busy. Umay latamot maki-internet, kan maki-computer. Ita,
Kas adi agpakpakita. Jack manam mo. Kaano idi ko naman napan kayo nagpiknik iji baybay? Di na palabas ang bulan manang. Sipod idin. Saanan nga imimay? Umay tulat ta Ang mga noy sudaytan. Ala, ingka ilukat adakos. Ne, sika mo Jen. Juanito. Imbaon nak ni Chari dito balayo. Umay ko kano alaan dagiti nabati agamit na. Kasta ka di. Di na ka di kayat nga umay dito balay. Ado kano ti as-asikaswen na. Ang nakatugaw lang mati dya balay da. Umunod ka pa kaya. Ay, agyaman nak Fred. Kunak narod nga umay ni Chari, ngam di namot kayat. Damagak man kan ka. Adda ka di nagapaan nyo? Saan mataan ni Chari di may abisitam? Ni Jen day jay manang. Barkada mi matlaeng. Imbaon ka no ni Chari. Nga umay naalaan dagiti gamit na anabati na dito'y balay. Ne. Apa yun? Kasapulan na siguro. Ado dagiti gamit ni Chari ditoy. Ingkay man nga alaan man na. Taitad mo ko ni Jen. Sige, inakalaan. Pagurayam ni Jen. Dagiti gamit ni Chari anabati dito'y balay. Ay, ado gayam. Adabadbado, kandad dumapay. Umumyan dito ni Chari? Wen Jen. Agkakaidada ka ni manang ko. Napintas kami tilin na nganda. Ay, kasta? Jen, awan ka dito na ibagbagakan ka ni Chari? Awan mat. Basta imbaon naklaang. Gumurguran samat kanya kon. Apay ko maagumurakan ka. Anya ngamin ti basol mo. Uy, addan samat di mi ammo, maipapan kada kayo adwa Ay ko, awan. Awan, Jen. No adda nagginuraan nyo, mabalin tayo mat apagsasaritaan dayta. Saan ka di? Kat uwan mat. Aging ga iti awan ti ibagayo kada kami. Saan tayo ang masolbar dayta aparikot? Parts. Apay, Pards. Aday pakitakan ka. Anya dayta. Talaga kagurguran akmat ni Chari. Tapay anak ko nam dayta. Kita ma. In-block nakmat iti social media account na. Oh, Aywan. Saan mo na ma-search? kinaguran ang inaramid ko. Hey, si kantumot ngamin. Saan ka naging inayad? Ito'y tumot ngamin ariknak. No apay nga italangan nagayatak. Kat isupay. Agbabarkada tayo ngamin, Pards. Pakabasulak ka din no nagayatak kan ko na. Saan mo't kiti abasol dayta? Impudnok lang mati ayat ko ha. Isumot ngamin ti marikriknak. Amok dayta, Pards. Ita kagurguran akon. In-block nak lang aro din. Diyak pa yun maawagan ti cellphone na. Sige. Bayam, tanuag kita kami. Kasaritak to. Sigurado ka? Una, masapul nga agsubli. Tisigod alinangan yu adwa. Pards, agyaman na ka. Numaaramid mo day ta. Aggagayam tayo. Isong agtitinulong tayo. Un gayam. Inak gumatang iti chocolate. Ken sabong. Itad mo to kun kwa na, ah? Ha? Paraan niya. Peace offering ko kun kwa na. Ha? O sige, itulod ko to ijay balayda. Dahil tapis offering mo. Sige, Pards. Ket agyaman ak unay. Juanito, Manang, kunak no nakaturog kan. agin internet ak pala. Diyak pa lang amin makaturok. Nasabat ko ni Chari itay, ijay mall. Ha? Adamot katwa na alalaki. Boyfriend na siguro, ta naka-holding hands damat. Adan boyfriend na. Madlaw nga ada relasyon da. Ngam imasidag kanyak ni Chari. Kat nakigtutak, itimpod no na. Ada impod no nakan ka manang. Imbagam ka no, nga in love ka kan kwa na. Um, Pudno ka di nga imbagam day takan kwa na.
Jak nalapdan ti riknak, manang. Iso dayta tinangguraan na ken ka. Gimura gayam kanyak. Saan naman nga indiretso nga mawatak akasta? Basol ka di nga agayatak iti may sa abarkadak, manang. Agkita kayo laangan. Kat agsarita kayo kano. Kasta ka di? Sa dino kano ti pagkitaan mi? Ay kat kasaritam to Day tati may sa pampanunatak. Iso jak makaturturog, manang. Di mo mabalin nga ayatan ni Chari. Taadaanan iti boyfriend. Kan may sa, agbarkada kayo. Ti aramidam, makisinara ka kan kwa na, kat agsarita kayo. Uwan, manang. Uri mabainak. Makisarita aklatakan kwa na. Anya ka matan, Pards. Insublim mo't day tasabo nga impaitad ko kani Chari. Nagsakit tirik na. Tani, nalaylay dan. Kahit manong aldawas anta nagkita. Isublik tasan akayat ni Charing awatin. Ha? Unay matan. Naperdin ti pa naggayem mi. Gapulang iti naibagak. Awan man kidit na ibaga na, sakit tinakam na kan ka. Sana na masapol nga ibaga na pa'y kanyak, Pards. Talaga amariknak sakit tinakam na. Di nalaan kayat nga awatan dagiti ipapaitin mo. Uray namin ano nga imbagak, apis offering mo. Masapol ka sa ritak. Aywan gayam, nadakamat ko day takan kwa na. Numabalin ka no, agkita kayo inton Sabado, iti sigud a pagkikitaan tayong agbabarkada. Mabalin matkit di. Kaya't mo ka di, ta sumurutak. Ah, Da kami abarkadam. Ni Jen. sige man. Tapno naturturod ti pakinakam ko asumangukan ko na. Panagkunam, umayngatan ni Juanito ita. Umay dayjay. Apay ko maasaan. Naskan nga agsarita kami. Tapno amo na ti epekto ti inaramid na. Isudan da kita. Dito'y kayo laang Sanda kami apanawan. Wan. Imo na kayo gama nakasangpat. Jen. Ide kayo pa'y laang may saalamisaan. Agsarita kami laang. Sige. Sige, Juanito. Agtugaw ka. Pasensya kan, Chari. Tanalaga Jak ko man kaya't ti sumangukan ka. Anya klase ka abarkada. Mananggundaway ka. Awan matikas ta panggap ko, Chari. Dinadaal mo ti friendship ka. Amo mo nito, namimpinsan anapukaw ti panagtalagkukan ka. Kas talaunay ti panagtalagkukan ka. Imbilang ka kas gayem ko. Kabsat pa yan no ar-arigan. Ngam kala at ngayon pudnom ti panagayat mo kanya. Pakawanan na ko, Chari. Sorry, no nasaktan direk nan. Saanan ang maisublipay ti panagtalagkukan ka, Juanito? Pakawanan na ko, ma. Ken may sa, adan boyfriend ko. Anya ti kayat mong aramidag. Tapno mapakawan na, Chari. Sardangan na kon. Anya ti kayat mo asawan. Gaputa kayat kun awaswasan ti panaggayem ta. Ure ka di ti panaggayam ta. Ket mapukawan. Saan ka arumbang apagtal ka na gayam, Juanito? Saan ka amapakawan iti inaramid mo? Dinadaal mo ti friendship ta. Chari, saan ka pa'y apumanaw? Agawid akon dyan. Nalpas kamin ang nagsarita kini Juanito. Ngam agbabarkada tayo. Apay amasapul adumanon iti kastoy. Diyak kayat akadwa ni Juanito. Ngam, kasanon ti panagbabarkada tayo. Umanugotak ang makibarkada kada kayo. No ikating nyo ni Juanito iti grupo. Anya? Agan nagkadyan. Amangan no si kantumat ti sumaruno apang ipudnuan na iti ayat na. Jen, Chari. Naka-order kami iti kanan tayo. Diyak kayat ti sumango kada kayo. Chari! Chari! Bye-bye amon, Juanito. Saan mon alapdan?
Bayam a pumanaw. Nadadalan ti pa nagbabarkada tayo, gapo kanyak, Jen. Di mo ibaga ti kasta. Buo latat ti panagbabarkada tayo. Bayam asumina ni Chari. Para kanyak, saan abasol ti inaramid mo? Saan abasol ti panangipudnom iti panagayat mo kankwana? Masaya nga anak, iti pan nakadadaal ti panagpagayam mi kinichari, Mr. Lonely. Aging ga ita, pampanunutak ti napasamak, ket makonkonsensyaak. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Juanito. Juanito, pagayam ko, awan ti rumbeng apakakonsensyaam. Nuar arigen, awan ti rumbeng apangguraan kan kanichari, gaputawan matidakes nga inaramid mo. Akatala, no pay di na kan kayat agayam ni Chari, taadulat tamet dagiti gagayam mo. Kaya't dumteng tulat ta ti babae, ama ikari para kan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Juanito, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.